Yes, mwaramutse neza abakunzi ba Eugene Official turabasuhuje cyane. Tubonaho kandi kubaha ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo muri iki gitondo nk'ibisanzwe kigiye kwibanda muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo byoroshye rero bakunzi ba Eugene Official, ntabwo byoroshye n'aka na gato. Kuri AFC M23 Tshisekedi akomeje kugenda bagotagota, akomeje kugenda abazenguruka, akomeje kugenda mu by'ukuri abazenguruka mu bigendanye na diplomasi, bigenda bishyira rero bigaragaza ko ndetse igihe AFC M23 batareba neza uru rugamba bashobora ndetse no kuza kongera kurutsindwa, amateka yandi akongera kiyandika. Byifashe bite ubu tuvugana? Murabizi ko igihugu cya Uganda nibura nacyo cyari mu bihugu byumva neza impamvu iyo kurwana kwa M23 n'impamvu runaka barwanira, ariko ndaje mbabwire mu kanya gato uwitwa Tshisekedi agiye gufata rutumikirere mwirubwite yerekeze i Kampala. Hari bimwe mu byo agiye kugana n'uyu mugabo Yoweri Kaguta Museveni, ibuye ry'agaciro rigiye kuvuza ubuhuha. Sinzi rero noneho niba M23 uru iri buze kurutoka, narwo tugiye kuza cyangwa se nkuru turaje tugende twibavira n'imuzingo. Usibye kuba uyu mugabo yatangiye kubazenguruka ku buryo agiye guca no muri Uganda, murabizi ko umutwe wa AFC M23 widekarara bwa mbere cyangwa se uronshinga wigaragaza, wari wagaragariye hano mu gihugu cya Kenya. Ariko andi makuru mbazane muri iki gitondo hano muri Kenya, amakuru dufite nuko perezida w'igihugu cy'Ubufaransa nawe agiye kugera muri Kenya nonaha, ahubwo se bura ntiyanagezeyo. Amakuru tubazaniye nuko nawe icyo azanye aje gufasha uwitwa Tshisekedi gukora mobilisation kugira ngo mu by'ukuri biyumvemo cyangwa se abahuze na Tshisekedi hanyuma batangire bakorane. Kandi murabizi Kenya nayo mu by'ukuri ni kimwe mu bihugu byageragezaga kumva impamvu nyamukuru M23 yahagurutse igafata intwaro ikajya muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri make ibintu ntago byoroshye, niko igihugu cy'Ububiligi gikomeje gusuka intwaro, niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda ibimbika cyangwa se igaragara ko iri ku ruhande rwa Kinshasa. Muri make ndakubwiza ukuri umutwe wa M23 basa naho bari kugenda bazengurukwa gake gake. Mukanya tugiye kubageza ibimaze gutangazwa n'umuyobozi cyangwa se wazarendo n'umuzarendo bitango ni Ngoma Nzito, we ubwe mu kiriyo cyangwa se ubwo bari mu kiriyo cya wa mukoloneli witwa ngo ni David uherutse kugwa hariya muri za Kabunambo, muri ya ntambara abere hano muri za Kabunambo ahitwa za Kigulwe, ngo ni bari Kikulwe ndetse no mu bindi bice. Hari amagambo akomeye cyane amaze gutangaza, ndetse hari nandi yatangajwe n'ubundi na Vice Guverneri wa Kivu Amajyepfo ku ruhande rwa Kinshasa, avuga ko bagiye gufunga umuhanda wa Bukavu ndetse na Uvira, barangiza bakagira gute, barangiza ngo bakihorera. Ibyo bagiye kwihoreramo ntuze kubimbaza. M23 no murabizi yamaze kuva mu duce twishi hano muri Sange, ariko amakuru amaze kutugeraho nuko M23 muri hano muri Sange yavuye mu migi ijya mu misozi, ariko abaturage bari guhunga ndetse bamaze guhungisha n'ibyabo. Ese muri make ibintu ntago byoroshye. Minisitiri Olivier Nduhungirehe ibyo tugiye kugarukaho, nawe amaze gutangaza mu kanya gato amagambo akomeye cyane, kuko amaze gutangaza ko mu by'ukuri MONUSCO irimo iragenda igaragaza uburyarya bukomeye cyane ku mutwe wa M23 cyangwa se kuri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni nako twirwano kandi isoye irindi tangazo rikomeye cyane, naryo turaza kugenda tugarukaho. Perezida Evariste Ndayishimiye yagize icyo atangaza kuri Bunyoni, avuga impamvu yafunzwe cyangwa se umugabo Bunyoni yatawe mu mvuto. Muri make iki gitondo tubafitiye amakuru menshi cyane. Reka rero tubanze dutumikira abadutumye, ariko namwe mukora kuri like kuri iki kiganiro, ubundi sasa tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye. Mbinjire muri amakuru mwumve uburyo ki M23 uwitwa Tshisekedi yatangiye kugenda azenguruka mu by'ukuri muri buryo bwa diplomasi. Uyu mutwe wa M23 ndetse nanavuga rwose ko watangiye kugenda uyinjira mu bihe bibi bikomeye cyane, bishobora no kuba byabaviramo kuba batsindwa uru rugamba
cyangwa se batsindwa iyi ntambara bahanganyemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ntujye kure, nkandira kuri like hanyuma tugaruke n'amakuru mu buryo burambuye nyuma yo kwamamaza. Ko abantu benshi bakomeza kugana ubuvuzi bwanyu, ni ikihe gishe mufite kugira ngo bakomeze babagane? Ubu rero kugira ngo abantu boroherezwe na serivisi zacu nk'uko bisanzwe duhora tubashyiraho promosiyo. Uku kwezi kwa gatanu tugiye kwinjiramo tubageneye promosiyo y'10%. Aba kugeza kurangiye kose kwezi kwa gatanu deja duhere muri mpera z'uko kwezi kwa kane. Bivuga ngo abantu barwaye diabete, umuvuduko, stroke, abagabo babangamira za ndwara z'abagabo, yaba ari prostate, gucika intege mu gikorwa cy'abashakanye, abakeneye ibibazo, abafite ibibazo by'uburumbuke, kutabyara, na mibe n'igifu, na hemorrhoide n'indwara z'amagufa cyangwa imitsi n'izindi ndwara ntarondoye, umwijima n'izindi. Ni mutugane, iyo promotion ntibacike. Aho kutubonaho harahari USA, dufite umuntu, Canada, Australia, ibihugu byo muri Asia, Europe n'ibihugu biri kure ya Afrika. Iposta na DHL nicyo bibereyeho. Igisenyi ni ku muhanda w'amadepo, i Kigali ni nyuma y'isoko rya Kimironko, naho Igoma ni mu mujyi wa Goma. Aho hantu hose abadukeneye mwahamagara nimero yacu nakamizo gutanya 257 057 ntimucikanwe rero n'iyi promotion kugira ngo tumbatire amagara. Yesu ni Bwana, mnajua vile. Neno la pili, msalaba yote ni mtoto ni baba. Utasoma katika kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza mstari. Hanyuma dutangira rero kuri uwitwa Ngoma Nzito. Ahangaha ni mu mujyi wa Uvira. N'inama bari barimo nyine birumvikana ni muri ka gace hano gaherutse kuberamo imirwano. Ari mu nama n'abaturage. Reka dutangire sasa mwumve uburyo ki iyi nama ari ihagazemo. Ndagira ngo ariyo duheraho, nyaboneka ntuze gucikwa, kuko ubu tuvugana muri aya masaha tugiye kubabwira uburyo ki M23 twebwe ku ruhande rwacu dukurikije ibyo turi kugenda tubona bigaragaza ko uyu mutwe wa M23 igihe gukomeza mu by'ukuri kugenda basohora amatangazo, nta kintu n'iki na kimwe bari gukora. Gisa no gihabura Kinshasa ndetse n'abambari babo ishobora kuza kwisanga yageze mu byago bikomeye cyane. Niko n'ibihugu navango byari biri kugenda biyumva bishobora kuza kugenda bibatera umugongo. Reka dore kuri iyi nama yari iyobowe na Ngoma Nzito ni umuzarendo. Murabizi ko minsi yashize anavuye muri imurenge areta muri za Bibogobogo naho kurebeshayo inama ari kumwe n'uwitwa Kongoro. Umva sasa muri Uvira ibyo yatangaje. Kuna mambo nayo Neno la kwanza Yesu ni Bwana, mnajua vile. Ati njyewe rwose ati ndagira mbabwire ko ibyo mukora byose cyangwa se ibyo mwamvuga byose, ati Imana ni Imana rwose, ati Imana Yesu arakomeye cyane. Neno la pili, msalaba yote ni mtoto ni baba. Utasoma katika kitabu cha Yoshua sura yake ya kwanza mstari wa 6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Ni wao watakaowaingiza katika mji wa ahadi. Wote ni wokovu. ngira ngo mwabyumvisha aravuze ati nyabuneka ati njyewe ati rwose ati ibintu bya hano muri iyi migi y'ingiyi ngo za Uvira na za Tegeta ati twewe nje gahunda rwose mfite n'ukugera ahantu bita Bukavu, ati nkagera hehe, nkagera n'ahitwa za Goma, ati mpaka Goma. Iyi niyo gahunda noneho wazarendo bafite. Indoto zabo ntabwo zikiri muri bya bintu byo ngo turagaruza Kamanyora, turagaruza mu by'ukuri imijyi nka za Bukavu gusa. Ngoma Nzito yasizoye aravuga ati rwose twe tugomba kugera ahantu hitwa wiki, ati mpaka ahantu bita Goma. Iyi ni inama, ni ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru bari bahari, ariko abaturage bari benshi cyane abagaruramo morali. Ariko ibi byose bakabiterwa n'iki? Bakabiterwa no kuva mu bice bigiye bitandukanye kwa bagabo cyangwa se kwa M23 biri kugenda bibagaragariza kugira ute ko mu by'ukuri diplomasi bari kugenda bayitsindwa. Hanyuma ntago ndibuze gukina byinshi mu by'ukuri kuri rijwi, kuko dufite byinshi byo kubagezaho. Usibye ibi byatangajwe na Ngoma Nzito, guverineri wungirije hano muri Kivu y'Amajyepfo wo ku ruhande rwa Kinshasa we yavuze ko bagiye gufunga umuhanda
uva Bukavu ndetse ukaza hano Uvira, uyu muhanda ngo nibamara kuwufunga icyo bagiye gukora ni ukugira ute ngo bagiye kwihorera. Ese uratekereza ko bagiye kwihorera ku baturage cyangwa ni ibitero byateguwe bagiye kurwana, bagiye donc bagiye kugaba, bagiye kwihorera, bagiye kurasa M23? Aba bari gusigara muri ibi bice ndimo ndakira amakuru arimo aravuga ko M23 bamaze kuva hano muri za Sange mu migi, ariko ngo bajya mu misozi ya za Sange. Abaturage bari guhungisha inka. Nava ko M23 yongeye kubaterana ku nshuro ya kangahe, sinzi ngo ndavuga ngo ni ya kangahe, kugeza ubwo abaturage hano muri bice bya za Sange abenshi mu kanya gato video yabo yagiye hanze bagaragara barimo barahungisha inka bazivana hano muri Sange bazerekeza hano muri za Kamanyora. Ibinyamakuru byandika bogamiye kuri Kinshasa byagaragaje iyi nkuru birwa ngo dore za nka ngo barasumwe none ngo batangiye guhunga, barimo barabanyega, barimo barabakoba cyane. Ibintu hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo navuga ko ku ruhande rwa M23 tujye twemera ntabwo mu by'ukuri muri diplomasi barimo neza. Ujya ntabwo nzaza rwose ibara ry'umukara ngo ngite umutuku, fata ibara ry'umutuku ngite umuhondo. Ya M23 ikintu barimo gukora, bo barimo kugenda bandika amatangazo gusa. Aya matangazo nayo navuga ko ari amatangazo abagenewe n'ubundi abaturage n'ubundi cyangwa se abantu navango bayiri inyuma babandi n'ubundi bumva ikibazo cyayo. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Kinshasa bya ibene rwa donc babandi n'ubundi bayumva, ariko kumuhuza cyangwa se ku bindi bihugu bimwe by'ingenzi nta nubwo aya matangazo ubanza rwose agarukira mu nzira atabageraho. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kubogama kugeza ubwo Colonel Nanga we ubwe yandika itangaza akavuga ati ndabona ibigano byose dukoramo mbogamiye ku ruhande rwa Kinshasa ntacyo bizatumarira. Ibintu hano birakomeye. M23 yasaga naho isigariye mu by'ukuri tutabeshanye tuvugisha ukuri, yasaga naho isigariye n'ubundi kuri bihugu bisa naho bituranye cyane na Repubulika y'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nibura ibi bihugu bumva ikibazo cyayo, bityo bikaba mu by'ukuri ntacyo byafasha Gisekedi, ntacyo byagombaga kuba byafasha Gisekedi muri iyi ntambara bahanganyemo na M23. Aha ndavuga ntashidikanya ko byanatumye igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri kibwirana amakimbirane akomeye cyane na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko murabizi ko mbere yuko Gisekedi atangira kwigamba ko agomba kuba yafatanya cyangwa se yaratera u Rwanda, yabanje kugaragaza uburyo ki bashakaga kugira ngo banyura hano ku ruhande rw'u Rwanda kuri kote y'u Rwanda kugira ngo base n'abaturuka inyuma M23 ntibyabashobokera, aribwo batangiye kugenda bagaragaza ahubwo ko M23 iri gufashwa n'u Rwanda. Kubera iki u Rwanda rwari rubimye inzira. Uganda nayo nuko nubwo we nitavuzwe cyane mu bihugu ngo bifashwe wenda na bifasha M23, ariko nanone ntago turi buze kwirengagiza ko nayo yatswe inzira ikayimwa. Ariko muri aya masaha nyemera nkubwire ko muri iki gitondo muri iki kiganiro cyacu abo turi kumwe mu nyemerere mbabwire ko ubu tuvugana amakuru dufite nuko Kisekedi we nyir'ubwite agiye gufata rutemikirere yerekeza hano mu gihugu cya Uganda, aho biteganyijwe ko agomba guhura n'uyu mugabo perezida w'iki gihugu birumvikana Yoweri Kaguta Museveni, aho nta kindi bagiye kuganira ngo hano baravuga ko ngo bagiye kuganira ku bigendanye n'ubukungu ndetse ngo bakanaganira. Urumva ntago yava atarasisho kimwe muri ibibazo bimwugarije cyane byo muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bivuze ngo mu byo bagiye kuganiramo amasezerano y'imikoranire mu by'ubukungu, ariko iby'ubukungu burya nta bukungu bwakora hatajyemo n'ibya politike, kuko murabizi barabikorana hariya muri za Ituri. Muri make harimo n'ibigendanye n'amaminere cyangwa se n'amabuye y'agaciro. Tayari Museveni nawe naramuka afashe kuri ribuye ryo kwa Gisekedi akabanza irya mbere akaricakira akagenda akanyunyusa kuri iryo faranga, ndakurahiye
M23 bashobora kuza kubazenguruka. Mushobora kumva imipaka kuko urumva harimo n'imikoranire n'ingendo. Mushobora kumva niba habavuze ngo n'ingendo ibiraza kuba rwose. Turahanga nka Eugene Official turaza gukomeza kugenda tubibabwira. Dekamanze menyeshe ASM23 ko abaturage benshi bararakaye. Nge ndimo ndagenda nakira message nyinshi cyane ndamutse nzishyize hanze cyangwa se nziplaying. Abantu mudukurikiye mwakumirwa. Abaturage ntago bumva nakana gato irisubira inyuma rya M23 ridasobanutse. Muri make nta cyizere cyo kwa bakomeza, ndetse nkuko kije sikomeza kugenda ivuga ko yifuza donc na Bukavu na Goma bazayivamo. Abaturage barabona ko nabyo byatangiye bidoke birashoboka kuko ubakwe Uvira kabakwe muri Plaine de Ruzizi akabakura Warikare n'ahandi zo mbaraga mu by'ukuri akahabakura nonote nta n'intambara. Wenda nibura ngo bavuye ngo ni imbaraga zabaye nje bagiye kuzongera. Ewana barabona ko ibi bintu birakomeye donc birashoboka none 100%. Dufite amakuru ari kuvuga ko Ruto agiye kwakira perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Uyu nawe nta kindi kimuzanye. Amakuru ndimo ndagenda nakira ibizanye uyu mugabo azanwe n'iki? Aje nawe kugirana ibiganiro na perezida w'igihugu cya Kenya, ariko muri ibiganiro harimo ubuhuza cyangwa se harimo nko guhuza Perezida Tshisekedi ndetse mu by'ukuri na perezida w'iki gihugu cya Kenya. Ndagira ngo mbibutse ko nubwo Kenya iri kure cyane wenda na Repubulika Demokarasi ya Kongo imbibi, ariko mwibuke ko ASM23 niho yafunguriwe, niho yironshingiye. Umuzanya ahubwo umugabo tayari Tshisekedi yamaze kugerayo. Kabaye ntangiye kubona amafoto ngaho rero. Byakomeye da. M23 mu mazi abira. M23 mu mazi abira. Karabaye. Reka manze mpamagare na mugenzi wacu Vincent twumva icyo ari buze kubivugaho, kuko nge ndabona hano ibintu birakomeye. Abantu bashobora kuza kwifata nk'ibintu byoroshye, ariko my friends ibiri ko birabera hano muri Kivu, uburyo ki M23 iri kuba surrounded ntago busanzwe. Waramutse neza Vice? Waramutse neza Fighter? Urakomeye? Ndakomeye. Vice bisa naho umutwe M23 uyu mugabo Tshisekedi yatangiye kugenda wugotagota cyangwa se uzenguruka agerageza kureba uburyo ki yakorana n'ibihugu byinshi cyane mu bigendanye na diplomasi, kandi ukabona ko yatangiye kugenda yegereza ibihugu n'ubundi byumvaga neza cyane impamvu y'intambara cyangwa se impamvu M23 yahagurutse ikegura intwaro. Ndavuga nk'uruzinduko rwo Tshisekedi agirira hano muri leta y'u Burundi ya Uganda, turaza kugenda kutubigarukaho, ariko no tukareba ibiri kubera muri Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, tugasanga ni ibintu bidasanzwe gusa. Wenda mbere uko tujya muri byinshi cyane Vice, banza tubwire twirwanaho yatangaje iki? Twibano imaze gutora itangazo mu kanya igaragaza ibiri kubera n'ubundi muri Burundi ndetse na Hoplato. Yego. Ni itangazo rirerire ribera mu kwezi navuga kwa 2021, aho bagaragaza ukuntu abaturage batuye muri za Bikobokobo ndetse n'ibindi bice bitandukanye bagiye bahura n'ibibazo byo guterwa ubwoba n'ubutegetsi bwa Kinshasa, byo gushaka gucecekeshwa mu buryo butandukanye, abanyamurenge uburyo bayeho nta bwisanzure nta kugenda. Bagaruka ndetse no ku byabaye ku itariki 3 kwa Kane umwaka 2026, aho Kongoro ndetse n'Abazarendo n'izindi ntumwa za Perezida Tshisekedi n'intumwa za FARDC za FNDB n'Abazarendo nk'uko nari mbivuze
bagiye n'ubundi mwa bino bice bya Bikoboko kuganiriza abaturage b'Abanyamulenge, ariko uko bivana bigaragaza ukavuga ko ibice byari bigamije ari ukubaterekesha uko ari ukubaterekesha kugira ngo batagaragaza agahinda bafite, batagaragaza ubwicanyi bakorerwa, batagaragaza jenoside gukorwa mu buryo bwa butegetsi n'ingabo z'Abarundi ndetse n'ubwa Kongo nk'uko babigaragaza mu itangazo ryabo. Bakagaragaza yuko ibyabaye ari agahomamunwa kandi ari ibintu bidakwiye kuba byihanganirwa, ari ibintu bikwiye kuba byamaganwa, kuko abaturage b'Abanyamulenge ntibagera ku isoko, ntibagera ku mavuriro, abana babo ntibagera ku mashuri, insengero zarasenywe n'ibindi byinshi byagiye byangizwa byari bisanzwe bibafata. Itangazo rikagaragaza yuko harimo akarenganyo ndetse no gutotezwa bikorerwa Abanyamulenge, harimo kwibwa inka zabo, harimo gutwika imidugudu itandukanye ndetse no kuyisenya nk'uko babigaragaza, kandi byose bikorwa hagamijwe kubagirira nabi. Twe twirwanaho rero ibi bikabyamagana nk'uko bigaragara mu itangazo, bikamagana ibitero bikorwa na drone, bikamagana ibitero bikorwa hifashishijwe ingabo zirwana ku butaka. Bakavuga yuko izi ngabo za Kongo, ingabo z'Uburundi, ingabo z'amahanga, bitwe imitwe y'inyamahanga n'abacancuro bakomeje kubuza ubuzima inzirakarengane nk'uko babivuga mu itangazo ryabo. Akavuga rero yuko Kongo ubutegetsi bwayo butifuza gukemura ibibazo mu buryo bw'ibiganiro, aho kubona ko bwahisemo intambara. Bakagaragaza yuko nanone Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo irimo ikora ari ukubangamira agahenge nkana. Hari ibintu bigera nko muri 8 yego kwirwanaho yagaragaje yuko yifuza yuko byagakwiye kuba bihinduka. yavuze yuko icya mbere isaba yuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza gukorerwa abaturage b'abasivile bihinduka, bikahagarara burundu. Igaragaza yuko hakwiye guhagarara ibitero bikomeza kugabwa ku basivile, igaragaza yuko hakwiye kuba uburyo bwo gucungira abasivile umutekano nta vangura ryose ribaho, yaba ari bishingiye ku moko cyangwa ibitekerezo bya politike. Igaragaza yuko basaba yuko hakwiye kuba ubufasha bufatika bwatumwa haboneka ubutabazi ku basivile Nyamulenge batuye mwami mu bice bya Bikoboko muri Minembwe ndetse no mu nkengero. Igaragaza yuko isaba ko hakwiye kuba uburyo bufasha abaturage bari mwami mu bice bwo kubasha gutembera, kugera ku mirima yabo, kugera ku bindi bintu bitandukanye byabafasha kubaho. Yego isaba ko habaho iperereza mpuzamahanga kandi ryigenga ku byaha byakozwe mwa bino bice bikorerwa abasivile muri operation muri Kivu. Dore ko habaho kubahiriza amategeko ndetse n'ibyo ubutegetsi bwagiye bwiyemeza, yaba ari ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'akarere, kugira ngo amahoro mu buryo bufatika agaruke kandi no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu birasha gushyirwa mu bikorwa. AFP rero ari mu 23 nayo yari yasohoye amatangazo ameze nk'aya. Twirwanaho nayo yasohoye itangazo mu gihe n'ubundi ubona ko ibintu bikomeza kuba bibi, aho M23 iri gukura abasirikare bayo muri za Sande, muri za Butarure ndetse no mu bindi bice. Visi twihuse rero turi kugira tukupite rwose tubangura tureba ubu tuvugana amakuru ari kutugera haravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Nduhungirehe yongeye kugaragaza uburyarya donc uburyarya no kwiyoberanya bya MONUSCO iri kugaragaza cyangwa se by'uburyo ki iri kugenda yitwaramo hano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo Nduhungire mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa ku mugoroba, yagaragaje yuko anenga umuryango wa MONUSCO uvuga yuko waje gutunga abasivile mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibyaba, ariko bakaba bicirwa mu maso yabo amanywa n'ijoro. Mu gihe banagerageje kuba bakamagana ibitero bikorerwa
abasivili ariko MONUSCO bikagaragara yuko ibyo yandika birimo uburyarya bukomeye kuko iterura ngo uvuge abakoze ibyo bitero rero Nduhungira arabisingira cyane ku gitero cyaba ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 ubwo indege zitagira abapilote za FARDC zagabaga ibitero mu bice bya Masisi za Mushaki za Karenge za Kirorwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Muja muri Nyiragongo n'ahandi wenda tuba ku gitero cyabaye Mushaki ahabuye abaturage bagera muri 30 kuko nangayo bero yabigaragaje 50 MONUSCO yasohoye itangazo yamagana ibyo bitero ariko yamagana n'ibyabereye muri Ndugu yamagana n'ibyabereye muri Bafurero muri Kivu y'Amajyepfo ariko ntiyigeze nyirizina ivuga muri rusange mwizina uwakoze ibyo bitero ntabwo yigeze imugaragaza ibyo rero bikaba byaratumye AFM 23 ibirakariramo ariko n'u Rwanda rudakugaragaza yuko rutishimiye ko MONUSCO yitwaye n'ubwaso itangazo ryamagana n'ibyo bitero ariko itagaragaje uruhande rwabikoze kuko yafatiwe mu kimunga gasaba yuko buri ruhande rukwiye kuba rwubahiriza ibyo rwiyemeje muri rusange ukabona yuko AFM 23 ndetse na FARDC bose bashyirwa mu gatebo kamwe nkaho iri tangazo rivuga yuko basaba abahanganye bose ngo kwirinda ibitero bitana ubuzima bw'abasivile baba bashaka kugaragaza yuko yaba ari AFM 23 itwara ubuzima bw'abasivile ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Olivier Nduhungira rero agaya ubutumwa bwa MONUSCO yagaragaje yuko amatangazo yose bagiye batora nta gihe na kimwe bigeze batunga urutoki FARDC n'ubutegetsi bwa Kinshasa yuko ukora ibintu bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nduhungira mu byo yavuze ko bimaze kuba MONUSCO yamagana ibitero byagabwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko itinda kugaragaza muri iryo tangazo wabigizemo uruhare. Nduhungira rero yaboneyeho gutanga ingero aho MONUSCO yagiye itangaza ko hakozwe ubwitegeko ariko ikirengagiza nkana guhitura ababukoze. Yerekanye itariki 2 z'ukwezi kwa 2026 aho ingabo za FARDC zagabye igitero muri centre ya Masisi mu bice bicungirwa umutekano na AFM 23 aho igitero cyatwaye ubuzima bw'abasivili 10 abandi barenga 50 bagakomereka. Rero akavuga ko MONUSCO yamaganye iki gikorwa ariko nigaragaze ababikoze kandi ninavuge muri rusange ibikwiye kuba bikorwa kandi ngo yerekane ukwiye kubyubahiriza. Ikindi nuko yagaragaje ko tariki ya 11 Werurwe nabwo drone za FARDC zarace mu mujyi wa Goma zita abantu 3 barimo umukozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku bana UNICEF ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa Karine Buize. Ambasaderi rero Olivier Nduhungira yavuze ko matangazo yanditswe muri rusange icyo gihe kandi adasobanura ibintu neza harimo n'ibyatanzwe na MONUSCO yamaganaga icyaha cy'intambara ariko ntiyagaragaza ababikoze kandi n'iperereza bakoze bakaba batangiye babigaragaza. Ikindi nuko Minisitiri nyine Nduhungira yagaragaje ko igitero cyagabwe kwa 8 Gicurasi mu gace ka Mushaki ndetse twari Masisi abapfuye bagera muri 30 abakomeretse bagera muri 60 uko imbare bigaragaza nabyo MONUSCO itabyamaganye mu buryo bufatika. Avuga yuko byose impamvu batagaragaza abakoze aya mahano ari uko ari abambari babo. Akomeza avuga ko ibyo byose kandi abivuga mu buryo bugaragara ko ubutegetsi bwa MONUSCO butamagana ibikorwa minembwe ngo bunabivuge mu mazina bugatirwa kubikora ko ibyo byose bikorwa mu buryo bwo kunisha ndetse no kwiyoberanya mu bihe bitandukanye ko byaje bigaragara yuko MONUSCO yagiye inakorana n'aba barwanyi ba FARDC ari nayo mpamvu idashaka kubamagana. Vise mu gihe Olivier Nduhungira atangaza amagambo akomeye cyane nk'ayo ngayo ndetse twanavuga ko arimo ubusesenguzi ndetse no gushyira hanze MONUSCO uburyarya bwayo. ASM Vetura ngo yeretse USA uburyo kimwe by'ukuri ngo
ubuhuza bwayo bubogamiye cyane kuri RDC cyangwa se ku butegetsi bwa Kinshasa. nibyo AFC makumyabiri na gatatu mu ibaruwa yanditswe na Colonel Nangayo Berua yanditse umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane, agaragaza ko atishimiye uburyo igihugu kiri kwitwara mu buhuza kuko bigaragara ko kiri kubogamira ku ruhande rumwe nk'uko yabyanditse mu butumwa yageneye nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibikubiye mu ibaruwa yanditswe na AFC makumyabiri na gatatu ku itariki ya 5/2026 nanga muri ibaruwa yagaragaje Amerika ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itubahiriza ibyo byongeye mu biganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi muri Mata 2026, akavuga ko ibyo Leta yari yemeye ariko ikaba itarabishyira mu bikorwa harimo kurekura imfungwa za AFC makumyabiri na gatatu zigera muri 317 mu gihe kitarenze iminsi 10, akagaragaza ko kugeza ubu nta kirakorwa. Yaragaragaje kandi ko mu bice AFC makumyabiri na gatatu igenzura Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuhagaba ibitero bya drone n'iby'indege za gisirikare ndetse ko hari n'abayobozi b'uyu mutwe bashatse kwitwa. Urabizi ko ejo twari twagarutse ku makuru avuga mu tati uburyo FARDC yagabye ibitero na drone itaguhitana General Gateri. Ibi nabyo byagarutswe na AFC makumyabiri na gatatu igaragaza yuko hari abayobozi bayo baba bagambiriye kwitwa kandi ko ibyo bigaragaza ko Kinshasa irangwa inshinga y'intambara. Muri iyo baruwa nanga yagaragaje ko ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibintu bibi bidakwiye ko bishyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ariko Amerika yitwara nabi mu buhuza ko ibogama. Yakavuga ati uburyo Amerika yitwara mu buhuza ku mpande zombi ntabwo bushidikanywaho ko bigaragara ko ibogamira kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byanagaragaje ko nyuma y'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiranye na Amerika amasezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi busa n'uburi gukingirwa ikibaba na Amerika nk'umuhuza n'ibyo ikora. AFC rero ikavuga yuko mu byigaragaza hari intambwe zemeranyije ziganisha ku mahoro yagiye ishyira mu bikorwa. Ku ruhande rwayo harimo kugabanya imirwano kuva mu muri Waritare muri 2025 kurekura imfungwa 50 no korohereza ibikorwa by'ubutabazi nk'uko bivuga. Ibyo kandi byiyongeraho icyifuzo yahaye komite mpuzamahanga ya Croix-Rouge cyo kwishyikiriza abasirikare ba FARDC barenga 5,000 hamwe n'imiryango yabo. Muri iyo baruwa nanone AFC makumyabiri na gatatu yagaragaje ko umutekano wakomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko iwuguyemo. Ikavuga yuko ibyo byose biterwa n'ingabo za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'ingabo z'u Burundi, abarwanyi ba FDL ndetse n'abazarendo bari muri uwo mujyi ukomeye. Ibaruwa rero ya AFC makumyabiri na gatatu yandikiwe Amerika, kopi yayo yahawe Perezida wa Togo Faure Nyasimbe nawe uri mu bahuza kuri iki kibazo, hamwe n'abandi bari muri gahunda yo gutaka amahoro hagati y'impande zombi binyuze mu nzira z'amahoro barimo Qatar ndetse n'Ubusuwisi. Ngayo nguko ni amakuru dukomeje kugenda tugaruka rwose tugeza kuri mwe mwese mudukurikiye. Reka rero duse gato n'abasimbukira no hirya hino muri aka karere k'ibiyaga bigari. Bise nubwo wenda nari maze gusa no mbigarukaho, ariko amakuru twamaze kumenya nuko Perezida w'Ubufaransa yageze muri Kenya, tayari yamaze kubagera mu gihugu cya Kenya. Byifashe bite iby'uruzinduko rw'uyu mugabo? Ese nabyo ni biza n'ubundi gusa naho mu by'ukuri bibangamira uyu mutwe wa AFC M23? Nabyibona yuko ari mu nzira yo kugira ngo AFC makumyabiri na gatatu itangatangwe. Kuba Macron yahisemo gukorera inama mu gihugu cya Kenya, igihugu kitavuga Igifaransa, igihugu kidafite aho gihuriye n'ubukoloni bw'Ubufaransa, kubera ko n'inama yakiriwe nyine na Kenya yitabiriwe n'Abafaransa batandukanye, ariko wareba ukabona ari inama n'ubundi ifitwemo inyungu cyane n'Ubufaransa. Ubundi n'inama yitwa Africa Forward Summit yahereye ku itariki ubundi igomba guhera none ku itariki 11 igakomeza.
Yanga rero ukareba ukabona Macron kujya muri iyo nama n'ubundi mu buryo bwo kugira ngo afite perezida wa Kenya amwereke inyungu afite mu burasirazuba bwa Kongo noneho abe yanamufasha kuzigeraho. Urabona yuko igihugu cy'Ubufaransa cyerekanye yuko bifuza yuko ikibuga cya Bukavu bifungurwa bitwaje yuko ari ubufasha bazazana mwari muri twe. Wareba n'uburyo ingabo z'Abafaransa zagiye zifite uruhare muri imirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo, mu by'intwaro cya Kongo, mu guha Abafaransa batoza igisirikare cya Kongo ndetse n'abari mu mutwe wa FDLR. Ukabona yuko kuza kwa Macron muri Kenya atari ibinazemo gusa byo gukora inama, ahubwo harimo na objective politique yo kureba uko yakigarurira uburasirazuba bwa Kongo, ariko akoresheje amayeri yo gufata abantu bose bari kuri M23 akababomoraho. Ni strategy yo ubona nayo ikora gushyira mu kaga ubutegetsi bwa M23 mu gihe M23 itaba yitaye kandi no bikorwa ngo bigenzure mu buryo bwa diplomasi ifatika kandi itajegaje. Aha, turimo turagenda dukubita tubangura, ntekereza ko abadukurikiye bari kugenda babikurikira byose gatanu kuri kagenzi kako. Twigarukire mu gihugu cy'u Burundi rero. Vincent President Evariste Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni yazize kwishyira hejuru. Twinjize muri iyi nkuru. Nibyo President Evariste Ndayishimiye mu kiganiro yakoranye na Jeune Afrique si Bunyoni wenyine yagarutse ko yanagarutse ku Rwanda, agaragaza ko u Rwanda rukomeze gushaka kugirira nabi u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no guhungabanya umutekano w'akarere. Mu magambo ubona akakaye perezida w'u Burundi yakoresheje, ubona yuko byibasiraga nk'u Rwanda rwerekana n'igihugu bifuza amahoro y'akarere, ariko cyane cyane akashaka kugaragaza yuko u Burundi bwibasiwe n'u Rwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu gihe u Rwanda n'u Rwanda rugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi nacyo gikorana na FDL mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo zabo zikorana na FARDC, zikorana na FDL ndetse na Wazalendo. Ariko Evariste mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yarabihakanye, avuga yuko ingabo z'u Burundi ziri hariya komandoma yazo dahuye n'iya FDL. Iki kiganiro yakoze nacyo yagarutse ku byerekeranye n'ubuzima bwa muntu, naho yagaragaza ko Bunyoni gufungwa kuri uko byaturutse kuba yaratangiye kwishyira hejuru. Yavuga ko mu gihe uyu yari minisitiri w'intebe yatangiye kwishyira hejuru ngo akagaragaza yuko amategeko adashobora kumuhana. Ikindi ni uko yagaragaje yuko ibyabaye byose byo gufungurwa kw'ibintu yafunguwe kubera ko arwaye, ngo bavuga yuko yaba yarafunguwe kubera impamvu za politike no kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD ryiyunge, ari ibinyoma. Ubona yuko yagaragaje umugambi ukomeye wo kugira ngo akomeze no kumufungira mu rugo. Ubona nashaka uburyo agomba kureka kwishyira hejuru kugira abane neza nyine n'abadede. None byagenda bite? Nta kundi. Ubona yuko banamushinja ngo kwiba, baramushinja ibintu byinshi, urabizi yuko amazu yo yafatiwe ndetse n'ibindi. Ubona yuko icyo bakoze cyari ukugira ngo bamurekeje bamusubize hasi ku buryo bufatika. Vise, hanyuma tubwire ku by'uruzinduko rwa Kisekedi mu gihugu cya Uganda. Kisekedi amakuru twabonye nuko uyu munsi agomba kugira uruzinduko muri Repubulika ya Uganda, aho byitezwe yuko hari amasezerano agera muri 6 agomba gusinya we na perezida wa Uganda Museveni. Biri bubere mu nama n'ubundi iri guhuza impande za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abahagarariye kino gihugu cya Uganda. Inama yayobowe n'umuminisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Teresa Kayikwamba Wagner, afatanyije na mugenzi we wa Uganda ushinzwe ububanyi n'amahanga. N'ubundi bayoboye ino nama banzura yuko uyu munsi amasezerano aza gusinywa imbere y'aba perezida nabo bagashyiraho umukono. Ubundi hakibaza ngo ni amasezerano agamije iki? Ni amasezerano agamije ingingo nyinshi. Ingingo ya mbere ni uguteza imbere
ubwikorezi ndetse n'ikoranabuhanga, ni ukubaka ibikorwa remezo, ni ukubungabunga umutekano w'abaturage cyane cyane ku mipaka, ndetse ni ugufatanya mu bucuruzi bwambukiranya imipaka n'ibikorwa remezo n'ubukerarugendo. Ibi nakwibutsa ko ano masezerano agiye gusinywa nyuma y'uko Museveni avuze ku masezerano yasinywe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda rishyirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itagiye Museveni yavugaga yuko ano masezerano ashobora gukemura ibibazo bikeya mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Museveni yaravuga ati ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo byakemurwa n'amasezerano y'u Rwanda gusa na Kongo, ati birakwiye yuko natwe hagira amasezerano dusinyana, kubera yuko Ituri ikora kuri Uganda, kandi igihe najya muri Uganda ntabwo nahindura ururimi, ubundi navuga mu Kigande abanya-Ituri bakanyumva. Icyo urabyibuka ko twabigarutseho ngaragaza ko Museveni nawe yifuza yuko bagira agati bamusinyira azakuramo inyungu. Ibi rero uru rugendo ubona yuko ariko rugamije kugira ngo Museveni bahoshe uburakari yari kugira, yenda akaba yanatuma AFC/M23 ifata kano gace ka Rubero ibyo Ituri. Urabizi yuko AFC/M23 yagiye ibangamirwa cyane no kwinjira muri Rubero ndetse no muri Ituri kubera ingabo za UPDF. Umuyobozi yagiye anagaragaza kenshi ko ashaka gukura ingabo ziwe muri Ituri ndetse na Rubero, ariko ku bw'amasezerano yagiye yongera akabaho ntabwo yazikuyeho. Ibi nabyo bigaragaza yuko igihe AFC/M23 itakora diplomasi ifatika, ibi bya Uganda byo gusinyana amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byayirindimura mu buryo bufatika, kubera ko urabona Rubero, urabona za Ituri, AFC/M23 kugira ngo yahagera iramira gusangana byayigora. Aha bise tukomeze rero dukomeze amakuru yacu, dusimbukire mu gihugu cya Tanzania. Tanzania yanze ko ngo abadepite b'ubumwe bw'Uburayi binjira muri iki gihugu. Byatewe n'iki kugira ngo Tanzania ibakanire yange ko binjira muri iki gihugu? Nibyo amakuru twabonye nuko Tanzania yanze kwakira abadepite ba Union Européenne bashaka kuyikoramo igenzura ku burenganzira bwa muntu na demokarasi. N'abadepite bo muri komite y'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nyine bangiwe kwinjira muri Tanzania mu ruzinduko bari bahafite muri uku kwezi kwa Gicurasi. Ibikorwa biteganyijwe nyuma y'imvugo zabaye mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka muri kino gihugu, aho abo badepite bashakaga gukora ubugenzuzi ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu bashinga Tanzania gukora. Ibyo rero no gutuma inteko ishinga amategeko ya EU mu gushyingo byaje gutuma n'inteko ishinga amategeko ya EU mu gushyingo 2025 ihagarika inkunga ya miliyoni 156 z'amayero yahaga Tanzania iyishinja guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi imbere y'amatora mu gihe yabaga ndetse na nyuma yabyo. Nyuma iyo nteko yatangiye gutegura gusura Tanzania ngo gukora ubugenzuzi, uruzinduko rubanza gushyirwa mu Gashyantare 2026, ariko ruza gusubikwa rwimurwa muri Gicurasi bisabwe na Tanzania igaragaza ko itakubanza gukora iperereza kuri izo mvururu. Raporo yavuye muri iryo perereza yaje gushyirwa hanze ku itariki 24 Mata 2026 igaragaza ko abantu 518 aribo bishwe, ariko Tanzania yakomeje kwanga ko abadepite bemererwa kujya kuhakora igenzura nk'uko byaje bigaragara. Ikinyamakuru The East Africa cyanditse ko urwo ruzinduko rwari urwo kugira ngo hasuzumwe uburenganzira bwa muntu na demokarasi bwubahirizwa muri Tanzania. Umuyobozi w'umwungiriza wa komisiyo y'ishinga amategeko ya EU ishinzwe uburenganzira bwa muntu Bonil Statur yasohoye itangaza neza icyemezo cya guverinoma ya Tanzania agaragaza ko ari ibintu batishimiye. Yagize ati tubabajwe cyane n'icyemezo cya leta ya Tanzania cyo gukomeza gusubika uruzinduko rw'itsinda ry'inteko ya EU ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Turabona ari ubundi buryo bwo kwanga burundu ko uruzinduko ruzakorwa. Yongeyeho ko nubwo bakomeje kwangirwa, icyari kibajyanye muri Tanzania cyari ugukora igenzura ku mishinga y'uburenganzira bwa muntu iterwa inkunga na EU no kuganira n'igihugu nk'uko bo babivuga. Aba badepite rero bashinze guverinoma ya Tanzania kutagira ubushake bwo kuganira kuri icyo kibazo cyane cyane
mu gihe hari ibindi bibazo by'uburenganzira bwa muntu n'igitutu ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. AU yagaragaje ko bitazaca intege abadepite ba europeyene ko ahubwo izakomeza gukurikirana ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu n'iyubahirizwa by'amategeko muri Tanzania, kandi ko ubufatanye bugomba gushimangira cyangwa gushimangirwa mu kubahiriza amategeko nk'uko byagaragajwe n'abana badepite. aha ngayo nguko rwose rero abakunzi ba Eugene Official murumva ko amakuru rwose yo akomeje kugenda aba menshi cyane. Bise hanyuma rero dukomereze kuri iyi nkuru nanone, ni inkuru twavango ikomeye cyane muri RDC twango ni Bahati Rukwebo akomeje kuburirwa irengero. Byifashe bite iby'umugabo ndetse n'iburirwa rye ry'irengero? Ibyo ni amakuru twagarutse rero tugaragaza uburyo ki uyu Bahati Rukwebo Modeste yaburiwe irengero, yafunzwe akekwaho gukorana na AFL M23 ndetse na bamwe bo mu ishyaka ryiwe. Abatamwibuka ni yari Perezida wa kabiri wa Sena, ariko igihe yangaga yuko kijya gutinda mu iduma kugira ngo kigende kwiyamamaza, batangiye kumwibasira, batangira kumugendaho, batangira kumwerekana nk'umuntu ukorana na AFL M23, berekana inganda ziri mu mujyi wa Bukavu ko yaba zifitemo uruhare n'ibindi byinshi. Amakuru twabonye rero nuko yavuye muri Congo Brazzaville, agezeyo igomba leta kumva kugera iyi saha rero nk'umuryango we batangaza ko batamubona ndetse n'inshuti ziwe ko batamubona nk'akana gatekambere. Bivuga yuko ashobora kuba yarafashwe n'inzego z'umutekano bumukeka gukorana na AFL M23 nk'uko ubwo byari byagaragajwe n'amakuru bitandukanye bikorera mu bice bigenzurwa na AFL M23 ndetse n'ibigenzurwa n'ubutegetsi bwa Afurika. Ya Vince ubwo sinzi niba twagwa akanya ukatugezaho na update ukatubwira no mu burasirazuba bwo hagati uko byifashe mbere yuko tukurekura tunasoza ikiganiro cyacu. Mu burasirazuba bwo hagati nuko icyabiro hagati ya Iran ndetse na Amerika na Israel ikomeje kuba mibi n'ubundi bikomeje kugenda nabi, aho Amerika n'ubundi iri kurasa muri Iran, Iran nayo ikarasa muri Emirates Arabes ndetse no mu bindi bice n'ibirindiro bya Amerika, gisirikare bya Amerika. Ikindi nuko Benjamin Netanyahu yongeye gushimangira ko yemera ko Mustafa Khamenei akiri muzima ariko ko atazi neza uko ameze cyangwa aho aherereye. Yavuze ati birashoboka ko yise muri mu buvumo cyangwa ahandi hantu h'ibanga, ati kandi utinyuka ko afite ubasha nk'uko yari afite. N'amagambo yaje mu gihe nyine akomeje kuvuga amakuru atandukanye ku muryango wa Khamenei ndetse n'ubuyobozi bwa Iran nyuma y'umwuka mubi hagati ya Iran na Israel na Amerika. Ikindi nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zababajwe n'icyemezo cyafashwe n'Ubushinwa bwo gutuma yabo mu kirwa cya kiri muri mu Bushinwa gishaka kwizumura ku butegetsi cya Taiwan yuko batabona uburenganzira bwo kwigenga. Amerika rero nanone izafite abayobozi ba kino kirwa cya Taiwan bavuze yuko bagiye kugabanya ingengo y'imari ya gisirikare. Yes, hanyuma Vince rero twakurekura niba nta zindi update tukaza gusubira mu gicamusi tureba amakuru ari buze kuba agezweho haba ku mirongo y'urugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri aka karere k'ibiyaga bigari. Birakoze cyane. Yes, ngayo nguko rero kubakunzi ba Eugene Official ntabwo turi buze kujya muri byinshi rero, reka duhinire hano amakuru yacu. Dushimire cyane mwafashe umwanya rwose mukabana natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma. By'umwihariko dushimire mwe mwagize uruhare muri iki kiganiro cyacu, mwakoze like ndetse mukanagisharinga, n'iby'agaciro. Turabakunda cyane kuko namwe mukunda ibyo tugira gute, ibyo tuba twateguye. Tuze gusubira mu yandi masaha, turabakunda cyane. Ciao.